ngasi phong ki batongan tongan masi phong sing digi maru oi bi pausing khara la khachraga manipur top channel gi maikeri gi myam da share tawzagi han mokta myam Myanmar gi oi ba thoi ba thokdo thok sing sidagi maru oi bi pau khara ma myam yauri Myanmar gi pausing si khongot saraga han boina myam da share tawzagi myam la phokta min sama sum karam bak anau pau le bi gi habdu myam da share tawzagi Myanmar da tha taruki manung na miyoi million 3.4 saba phangda bi awawa mayok naragani Lakadariba Tatar Wesigi Manunda, Myanmar Miyoi million 3.4 Saba Pangdabigi Awaba Mayok Naragani Haina, World Food Program warning to create Myanmar the Hauzik Mayok Nariba, political crisis COVID-19 Amadi, Hanagi Ladiba, Lairabagi, Saiting Sina, Laiba Adu, Sin Matuna Sara, Saba Pangdaba Amasung, depression Git Hawonka Mayok Nari. World Food Program gi maiketi gi lakadori bathatar usigi manungda leibak adugi miyoi million 3.4 saba phangdabagi awaba mayok naragani hairiba sing adu ayambana urban center na leiba miyoi ni lairaba miyoi lising kya thabak suningai leitaba madi saba phangdabagi awaba mayok na ba hauri haina World Food Program gi Myanmar country director Stephen Anderson phongdokre Panbayabadi, Myanmar the military coup sa Tarakpadigi Hauzik Power, Myanmar Army na Mio Satrek Kuntraga Mapan Hatkre, Mio Lissing a Humwas a Humgo Humdrana Pajinduna Tamkre Suhari, Marashida, Indonesia gi Konung, Jakarta Pangtokiba, Association of Southeast Asia Nation, Asian gi Summit Saruyakiba, Myanmar Army gi General Min Ong Haleng the Association Asigi, members in the Leva Asita Hauzi, Satariba military gi award anayadu. Lepnaba takshinkre summit adu loiraba matungda release tawkibi statement amana hairibadi summit aduna tongan na warep manga lokhi hairiba warep sing adugi manungda Myanmar hauzi military junta na sathariba hingsa gi thawong sing leptuna military amasum civilian leaders singi marakta dialogue sathaba special envoy amana delegation single lonena Myanmar hauzik sathariba thawong sing adu yengsin bahaiba sing asi yauri lonena group asigi maikeri su humanitarian assistance sing piragani offer tawki summit aduna laukiba warep sing adu Myanmar na nauna form tawkiba military khugi mayokta laiba sing pro democracy figure armed ethnic group singi representative sing amasum hanagi Aung San Suu Kyi gi government yauriba civilian leaders sing yaurga semba National Unity Government na taram okre mifam adu loiraba matung Singapore gi Prime Minister Lee Hsien delegation singna Myanmar satpa natragana humanitarian assistance pibada Myanmar gi general na ayet palaiti makhoina hairiba sing adu mahakna tai amadi wafam sing asi khanagani haibigi asa tawi haiki Malaysia gi Prime Minister Muhyiddin Yassin na Myanmar gi military junta na phajiliba political prisoners sing condition yaudna thadokna ba taksinkre Prime Minister sina haikibada Myanmar na leba aduda civilian singi mathakta miot minai sathaba lepada yare haina phongdokhi amasum panbayabadi Jakarta da pangthokiba summit adugi manak nakna Myanmar da democracy hanjil halo aikoina military kugi mayokta lei haina thaba placard sing paiduna miyai kya punduna protest tokhi Myanmar gi main citizen sing the protest adu makata na sataki adubo hauzu phawi oina military junta na makhoi singi mathakta kari sathabagi haibadudi khangdri haina supau sna palle amasu makha satharak poina lusingba singna kari karamba wafam thamki haibadu mayam nong pizage Jakarta mifam Asian lusingba singna mihat sing loisina ba Myanmar ku lusingba singda demand tawkre Myanmar bu member amu oina yauriba khanongpok Asian ge Lebak Taragi Apunba Association of Southeast Asian Nation Asian gi ngasi thang janumita Indonesia gi konung Jakarta da pangthokiba lusingba singi mifam amada Myanmar gi military coup matungna oidi phibam khanaki amasum laiba adugi military government ki lusingba senior general Min Aung Hlaing da miat sing khudakta loisinna ba demand tokre haina Indonesia gi president Joko Widodo na phongdokre Asian da member oidiba laibak singdi Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, amasung Myanmar ni. Khanongpo Asia lebak singi lusingba singi mafam aduda Myanmar lusingba senior general Min Aung Hlaing su saruyaki. Myanmar oiriba phibam adu yaba ngamloi amasung makhatana satharuidabani. I tanaba soidanamak lepkadabani. Laiba asida democracy, stability amasung peace kudakta soidanamak hanjin hangadabani haina mifam aduda Indonesia gi president
ꯋꯤꯗꯣꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯤ ꯑꯣꯡ ꯁꯥꯟ ꯁꯨ ꯆꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯎꯅꯕꯗ ꯌꯥꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯧꯈꯤꯗꯦ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯎꯅꯅꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯝꯊꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯤꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ 3,300 ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯈꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯕꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯨꯅ ꯇꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯍꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯝ ꯇꯦꯡꯀꯣꯠꯁꯤꯡ ꯊꯤꯜꯂꯗꯨꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯐꯣꯔ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯁꯥꯏꯟꯕꯣꯔꯗꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇꯔ ꯈꯔꯅ ꯄꯨꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯨꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯔꯝꯒꯦ ꯀꯔꯞꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ AR ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 1992ꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯇ ꯖꯋꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯔꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯂꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2006ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯗꯦꯍꯔꯥꯗꯨꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯁꯟ ꯐꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ 93 ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯏꯟ ꯀꯃꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯈꯔꯅ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯤꯐ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯐ ꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯟꯁ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ओम दत्ता शर्मा कौई मसागी सही यांखैगा मथोइरोम सुरे महाक हरियाणागी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की बालाबगरदगिनी लैखिद्रबा तेज राम शर्मा की मचानुपानी सोहाइरी मांगना पाउक्सी एसिदा मरी लेनबा डॉक्यूमेंट्सिंग पिरकपगा लोइनना फोंदोरखिबा वाफमसिंगी मनुंगदा माकी मथक्ता जनरल असम राइफल्स कोर GARC ना प्रोसीडिंग अमा चलिबा थासिगी मंगादगी सथबा होरखि सोहाइरी अदुमैनमा हाइरिबा प्रोसीडिंग अदुदा महाक्ति स्पाइनल कोड अमसुम ख्वांगी मखा थंगबा सरुक्ता अनाबा लेबना मरम ओइरदुना सरुक याबा ngamkhide हाइरी अदुम ओइनमक सथरगलिबा प्रोसीडिंग असिगी एप्रिल 3 अमसुम 8 तगी माक सक्रिय अमसुम स्ट्रक्चर मथक्ता लेदुना प्रोसीडिंग असिदा सरुक याखि हाइरी एप्रिल 3 ता GARC असिना माकी लैपटॉप अदु मंगोंदा हंदोखिनबा पाउताक पिखि अदुमैनमक महाकना मसिदा इंटरनेट नत्रगना वाईफाई दी सिजनबा यारोय हाइदुना थिंजिलखिबगा लोनेना नुमित 19 गी ओइना माकी मथक्ता चथरखिबा प्रोसीडिंग असि एडजॉर्न तौरगा थासिगी 13 तगी अमुक मखा चथरबा याइसु हाइरी माकी माइकेदिगी तौखिबा कंप्लेंट सिंग अदुगी मनुंगदा डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स ओइरिबा लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप संगवान ABSM SM अमसुम असम राइफल्स ता पोस्टिंग लेरिबा आर्मी ऑफिसर सिंग याउखि हाइरिबा मकोक थोंबा ऑफिसर सिंग असिना रूल गी मतुंगिना पांगथोकदबा असम राइफल्स पर्सनल सिंगी थबक थौरम सिंग पांगथोकपगी महुता अरानबा मोंगदा फाइनेंशियल फ्रॉड थोंदुना गवर्नमेंट की सेंफम लुपा करोड़ चामरोम हेना सेंजा थुमजा तौखि हाइनसु चार्ज तौखिबने हाइरि मांगना तौखिबा चार्ज अदुदा मरि लेनबा माकी माइकेदिगी असम की दिमा हासाउ डिस्ट्रिक्ट की हपलोंग पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इन चार्ज तसु जून 12 इंग्लिश कुंड अईब रिपोर्ट मसामना खुयेक पीदुना फाइल तौखि रिपोर्ट अदुदा पनखिबा वाफमसिंगी मतुंगिना आर्मी दगी असम राइफल्स ता पोस्टिंग पिरखिबा ऑफिसर सिंगना मखोगी डिपुटेशन अलाउंस सिंग लवी हैबा वाफमसु फोंदोखि हाइरि हाइरिबा वाफम असि
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की मखादा थमखिबा वाहंगसिंगी पाखुमदा खंगलकपनी हाइनसु महांगना फोंदोखि माकी कंप्लेन अदुगी मतुंगिना हाबलोंग पुलिस स्टेशन केस FIR नंबर 79 of 2020 ama July 7 English inga kunda register tawduna lokhathi hari case asi Indian Penal Code ki section 420 468 471 34 gi makhara lokhat pani hari maakna hairiba wakat sing asi tawrubadagi maaku masagi anaba laina Mantipukri da leiba headquarter IGAR South ki Army Hospital dagi wheelchair sa discharge tawduna Jabalamukhi da ambulance ta haptuna puraba matungda Mizoram gi Aizawl da leiba nifuga taruk suba Assam Rifles ki headquarter da thamjilakhi bani hairi mafam asida maku tha asigi mari dagi taret phawba khulai paiba siphai singna ngak senduna cross home arrest tawduna thamlaklaba matungda tha asigi nipan dagi di ka dagi mapan thokpagi ayabadi pikhi adubo mari leinaba commandant gi permission yaudana mafam amatada sathok chasin taholaktri hairi Mawana physical amasu mental harassment kya asu sathari haiki officer asina pauksi asida makata na phongdora pada saliba kumza asigi March thada maki maikai digi Manipur Human Rights Commission da complaint petition ama file tawki maki petition adugi respondent na Director General of Police DGP Manipur ni hari maki petition adu commission na complaint case number 52 of 2021 wena lokholaga March taraganito English ingani ga kunga mathoida commission gi acting chairperson Khaide Mani gi koramna lokhatuna masigi proceeding pangthoki commission na case asi lokhatuna khanaba matam adu Assam Rifles gi officer asi Senapati gi Molai Sangda leiba headquarter kunganito AR gi post second in command oina leram khibani suhairi Commission numit adu da mahaki petition adubu laukhatuna khanabaga loinana mahaki petition aduga mari leinana DGP Manipur inquiry ama satharaga madugi report adu March kuntraga mathu English ingani kunga mathu phawgi manungda bikhalangnaba khan khiba lekhibane mahaki petition adu da headquarter kungani thoi sector Assam Rifles ki DIG amasum ex official commandena mahakpu namduna confine tawduna thami haibaga loinana mahaki haksangi anabasing yengnanabagi damak specialist doctor singi manakta satpada ayaba pikite DIG asigi thawong asi mahaki loinabina social media gi kuthangda mahakpu layengnabagi damak miyamda haijabagi warol sing upload tawrubadigi ni hainasu phongdorakhi haina pausna makhatana phongdoragli aduga myam pathoksoki bisa soki balan ki ba kaya yars myam nga pigini adu anabu ipaw helebaga myam na pijaraki hojikoina de matanga solution again thank you